Pak biasa tongkah de tonga ke belawa mabela namo matin romano ko to marana kateru masus seteru maka de laken na maranu masa di kong kakako balungi magi memang ina sa dena kana noko ka campong dena kana cair di ka taratur ya mana ko mak di bola ka ko boleh Muhammad namo balawai dari mana to ko manana. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Camat Kecamatan Belawah, yang saya hormati Alina Tawatua Malabiki Ketua MUI Kecamatan Belawah, dalam hal ini Ali Malabikna Gurukta Dr. Andos Samsul Bahari. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sapah beserta dengan jajarannya, ibu-ibu majelis taklim, tomatuaku, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, tanpa terkecuali ufakalabi, ufakarajamanaki karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah to syukur maraja mapuji luri sisi arajanna Allah Ta'ala. Oleh karena rilalan na iwaniwi ang kamanaki na finrang pong Allah Ta'ala adisi-disingang ajap-ajapangang nasabari tofada angka sifakarwa sifakarano-rano degaga isapa sangadin na diorano na pong Allah Ta'ala tanafodo rito baraka na arwa-arwa satta baraka na adapu-dapu ngata nasabari kamput tak busi famase mak baraka mana jama-jamangi insyaallah mali mana sini na dosa-dosa na pak banoy. Alhamdulillah, mudah-mudahan adisi-disingan ajap-ajapangan iang kewe na finrengeki pung Allah Ta'ala ang kaki make gunangi rilalang iya na furan nueve nasabari tomanya-manyamang rilino lebih-lebih mati di akhirat insyaallah. Makoto paro salawa anranya mapas salama ikiringan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kewe na utusuk na panono kung Allah Ta'ala rilebo na yetanay mancaji akkaciyo na madicing law disidin na idi manang rupa tawul narekomelo ki misengi liset na amo fakengi acing rolai ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
sininna yang kiri fafole rilalanna kasahariatta angka manami mas buruan pole ri ale malabi na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sininna tamatu aku sila suratku angkai hadere iya waniwe ia manakanga untuk mabere hikmah Isra Mi'raj. Kira-kira aga je masahoro ibahas aga madari irampe nariko Isra Mi'raj saya yakin dan percaya tisamana ni jawabannya iya ro masahoro ibahas iya ro masahoro irampe ya nari tu sampajangnya nikia sebelum utama ritujunna pembahasan mengenai salat para lijolo ipahang maka de tungke taung to menre mamiraja tabe de tutu to maka betang maka la cantika bepa namo de gaga bepa jajito de toto mak cantik mak baju cantik de to tapi aga pale to melo pamencengi to melo tingkatkangi yero ya sangi tappa radi tujunna araja aku sanganna pungalatan. Jadi iro perjalanan Isra Mi'raj mo maga tanrena sikolana tawe denule tikkan ikwakala na pati mo maga hebakna asalan akalan na pati denule runtu magi fakita mata ifaki Masjidil Haram lauri Masjidil Aqsa mabila lakda onro belana nyarak kemene malas sinapake tahu yerwa twewe siulat jokka siulat tolisu 20 panajaji jadi nareko akalan dena tama tapi nareko tepa ipake keimanan ipake dek gaga marajing nareko pungala ta'ala mapelo innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun la haula wala quwata illa billah. Makanya to menrek mamiraja ibu bapa to melok pakabari tapoe magi na farallu ifakabari tapoe apa iya na tu si makna atutulan ina degaga tappo pa degaga nyama ngatutulan ina degaga tappo pa mafatta pak kita ina degaga tappo pa tulibar prasangka buruk coba nih gare ikut tahu sogi dega tappo nah biasa itu sombong tahu nenre kidale dega tappo na natuang ilakda tualena samana dina melok makelu samana dina melok malasa sambara mana na podang itawe sambara mana na gokang itawe magi nenre kidale na dega tappo makasola makotoro na reko nenre kikitu tudangan magi nareko angka tau nenre kitu tudangan na dega tappo na yan tu biasa madari malamma ni tamariawa tau pak magi dega tappo na tapi coba gare iko tau sogi angka tappo na luar biasa iko tau angka tudangan na nang katappo na luar biasa makanya tappo tuli yasa terus dengan cara bagaimana? Dengan cara menyaksikan, menelaah, melihat, memperhatikan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabayangkan gare yero rambutange magi na macaning na dega golak ko ilalang yato peko carana macani rambutange na dega golak ko fonna araja ko sanga na pungala ta'ala
Pikku carana wad dilutu basye na dikutana basye tapi araja ko sangan na puangi na lengi pak disengeng lauri tolinoy gangkan na lutu basye. Jadi de gaga marajing de gaga maresa nariko pungala taala mapuelo ibu bapa. Makanya enri ketak mamiraja wad di ngamman itu limaningka iru kaimanangi sari komangi angkanangka na to limbang angkanangka matu na to lele modala maraja melu itiwi mangono ko po sewe yanari tu tappa an rangi tau iku pungala taala. Fikkuji carana na tappa kejadian yasangi Isra Mi'raj. Jadi dia nama rigaga ufak kulinga kita mah supaya tatame paringarat dari 7 nero. Angka 2 pendapat. Pendapat yang pertama nasabak melo ihibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lo ihibur. Magi na melo ihibur nasabak yero watwewe italla itahun kesedihan. Italla itahun sara ini nawah magi na masara nabita matay amurena talung ngesobam matena amurena matay benena amurena nabita yasang panguluta Abu Talib benena nabita yasang panguluta Khadijah matay tumarapena nabita. Jadi italla itahun kesedihan yero yasange panguluta Abu Talib ibu bapak falla fi aruna nabita denang kana rasakan ni kasih sayang orang tua denang kana fenadigi maga yasange kasih sayang bapak neye keniga fasul tamatoa yanari tu panguluta Abu Talib dena yak tarusi nabita dena sakkaru fa ifodangi nabita apa angkana nini angkana sagani niga yero panguluta Abu Talib ne yekia yemepu imasara nabita sallallahu alaihi wasallam nasaba iyero watwewe aliswanna alelianna panguluta Abu Talib tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ina romepu imasara nabita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dena metta matena amurena mati si benena panguluta Khadijah yerwat twewe yassitalari tausogina Makkah onregana waramparana alena terkenal orang kaya di Makkah tetapi seiring berjalannya waktu mafaddi panguluta Khadijah onro fatdina onro kasiasinna waju nafakewe lepu arua pulo nafatipan. Bayangkan tau sogina Makkah tau make gawaramparana tetapi watunna melo lima watunna melo lele waju nafakewe arua pulo nafatipan wajunna mafaddi kasih magi na mafaddi nasaba sininna waramparana sininna agaganna nafaki nabita sallallahu alaihi wasallam untuk palebay agamana pungalatan neyekia angkanang kasewatu nak derekada panguluta Khadijah aga nasa panguluta Khadijah ya Rasulullah dena tugaga waramparakku ya Rasulullah dena tugaga agagaku ya Rasulullah dena tugaga apuna-punaku ya Rasulullah neyekia baja sangade ya Rasulullah pole mate-mateku pole lesukku tabe niga na misani melo ki mate kasalo na de gaga lofi tapake kaibawan ni kuburukku ali tulang balulaku wali lofi ni nappa mo fodang itu si wali makada akas singenna agama sallallahu sinangi masing apa to kanjak mitoa. Makanya ibu-ibu yurage aleta wad dingami masing toki pada Khadijah. Oke wad dingamani
masih ngeki pada Khadijah. Pak biasa tongkah de tonga ke belawa mabela namo mating romano koto marana kateru masus seteru maka dilaken na maranu masa di kong kakako galungi magi memang ina sa dena kana noko ka campong dena kana cairi ka taratur ya mana ko mak di bola ka ko boleh Muhammad namo balawai dari mana to ko manana. Tapi bapak tidak bisa mendapatkan istri seperti Khadijah kalau bapak tidak bersifat seperti Nabi Muhammad. Ikumelo ki mapunay bene fada akhlakna pada ampena apun na ito ni ampe fada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kasar sama istrinya, tidak pernah berbicara buruk kepada istrinya, tidak pernah meremehkan istrinya. Bahkan on romasigat na panguluta Khadijah di Nabi ta lele ni famasena angke panguluta Aisyah maka di Nabi ta wing ngaramo bisa ding Khadijah on romasigat nah panguluta Khadijah. Nah sini na tomato yang mana? Alasan yang kedua, ada pasabaran naitiwi nabita untuk Isra Mi'raj. Ini juga ada ulama yang berpendapat nasabak pure siapa bicarangan antara langi si bawah tanah. Nafau manang alat biranna, nafau manang kemuliaanna. Maka dewi tanai olangi iya ritanai mega tanat-tanangan maka dia lagi iya minatu tanat-tanangan apa angka waifole. Oke, satu sama. Maka dia tanai olangi ritanai angka bulu ritanai angka salo maka dia lagi rilangi angka bulan angka bintang dua sama. Olangi rilino angka Ka'bah maka dia lagi rilangi angka Baitul Makmur nike maka dewi tanah olangi rilino angka tori jajian angka tori pancaji makanya maka sibu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dega ganis sama pebali lagi mak darari lagi kupung Allah taala puang tafalik jakat toi kasih aje na yero sange Muhammad hari lagi. Itu salah satu pendapat ulama. Melong toi mapunay baraka pada toha baraka kanda lino. Wadinya mani kasih yalek kesempatan ale malapid na Nabi Muhammad untuk jokka-jokka sari kuam mangina lecak sange langi gangkan na malapid di tanah malapid matolangi aga pasabaran nasabari pura manangi na lecak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini na tomatokun ke hadirin. Sekarang mari kita menengok Al-Quran. Maka di Allah Ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mapacingi pung Allah Ta'ala i angkewe palalam peningi atanna pole di masjidil haram nalau di masjidil aqsa. Saya mengajak kita untuk menggarisbawahi Subhanalladzi asra bi'abdihi. Apa yang terkandung dari bi'abdi? Yero ya sange bi'abdi pak batuanna atah. Dinak kada pung Allah Ta'ala bi Muhammadin. Ditonak kada bi rasulin. Bi nabiyin tidak. Tapi ada na pung Allah Ta'ala bi'abdi. Atah, atakku. Na yero ya sange atah Bapak Ibu. Nareko iritai kosakata ini bi'abdi atah abidun atah abidun atah ibadun atah abadun atah. Tapi magi nang kena pilih puangi abadun apa yang terkandung pada manang atah tapi apa yang terkandung di kalimat abadun yeko makade abidun atah matobat tuanna tapi ata fasumpa berhala
Yeko makade abidun atama tobat tuanna fasompa berhala tapi fasompa pungala tala mato. Yeko makade ibadun fasompa pungala taala tapi depa na marapira de ko pungala taala. Tapi na reko makade ni abadun na sompa pungala taala ni napa marapira de ko pungala taala. Aga fasabaran na ipile yero kalimae akatana ini yang kay hadire kowe berpeluang mana ki menjadi ata berpeluang mana ki menjadi atanna pungala taala dengan cara bagaimana toma pisabi toma pangolo inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya surga mana nih sempajaku ibadahku amatengekku atungekku adisi-disingekku lasakku usara kamana ku pungala taala yeko yule ni pasiama iro yeko yule ni pase iro maka termasuk ni atatonga-tonga di sisi na pungala taala atatonga-tonga wading namme iruntui dengan cara bagaimana ini mga kuata na kuitoki puangi makadaatan na ini apa iro nabi tapa pungala taala sendiri makui makadaataku Muhammad ya putu kapan idi maaf idi amma na mengaku atah tapi dia nak kikipun kan seperti itu pekogi carana barak na kikipun ni atana idi tatarime ketentuan na puangnya tanpa mega bicara tanpa banyak mengeluh fikut carana lo kiyangga ata ku pungala taala narikonya mana bata hoji angka tu topak nyama bana hoji eko padi cede katutututu ni karena nak ni watuna 5 heto gadunna mega na dukbah wah dia na gaya serna tapi sisa na nale lempat tau pemang dia tu na gaya wana padahal yeko yangga ale ata iri panas maka da pada fapujiku riwatu angkana pada tu fapujiku riwatu degagani ina perlu tapahadir pa makanya itu alo langangi agai masoli pak aga je kira-kira masoli rilo langat tak baraka si bapak masih iya itu yeko mak di boleh barakai si bapak masewi idi na to manyama kolinu aga sebaraka ziyadatul khair tulita tambah di cingi isumanga pasadi narikolalan nata sesuai tuli maningkat di cita pangkatutu tau pak si kira-kira manuru alina deva na ganda decin na jamai lalan ne rosoy mause ador ko begitu yenang ka decin na jama risese na makade deva je na ganda decin mo jamai se mause pamasilo putoy puramanan ni ribali bolana puramanan ni riolo imon ribolana tapi nale hapena na telefonnya pona nale hapena na telefonnya nurena nale hapena na telefoni manitunna aga na podangi na pura ni masa panyangasara na pura ni masempajang na pura ni mangaji-ngaji tau makunge tuli na tingkatkan di cina ya kutuli meningkat di cina itu ciri-ciri keberkahan ada pada kita angka mato tu tahu mau sitosi ko dina gosip lalana tasese ina sirung tu mana na anggota pacerna wah masumana ni cerita makalan lenge nareke kekurangan na tahu na padena kanete kekurangan na lena makanya sini na yaman ang kehadire tapi bele-bele cide iro wedingaman ni lilalan na atutungat tayewe kita selalu dihasi dengan keberkahan. Salah satu caranya tadi adalah di kampung kita mega atau matuntu agama tu berkah itu sumanga peria itanga unang anak isure mak baca doa makan doa tidur we nyama pa
hebat di semangat dapat dijajeng ke kue namo doa makan itu na apa lain aron anak-anak yon nangni masya Allah isure macarama kasih namo din nalatuk tapi yang ketukung tasangambi ki malam mak ko may igesta pura yang wen kalingalan supak maka dia tahu wangkangi ulak bolongi maka tani namai nalamo dece sore mengaji isure masikir itu luar biasa. Makanya ibu marah sama anak jangan pernah lupakan doa. Allahumma kfikhahu fiddin, puang alingi pemahaman agama anakku, alingi fadis dengan agama anakku. Itu luar biasa. Insya Allah kedepannya tipulu, kedepannya sapa sini na yo nange mak bicara kewe malupu manang, masya Allah luar biasa kampot tak di masa yang akan datang. Itu salah satu cara untuk meraih keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walau anna ahlal qura yerupung Allah taala narikomelo ipanono ala birangi bicenne sini nafa kampung matapoi mitaui loripung Allah taala la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Nonno barakai pule langi imasu barakai pule kutana. Itu luar biasa. Makanya ibu-ibuku perhatikan guru anak tak apa ini tu matu tasorosan ko pole mate-mateta pole lesu-lesuta pole makelu-keluta ina manyamam metosak inariko anak tak mengaji-ngaji ko sidapet mak dunu kowe matan na tamatoy magi malah salah da inang kanak na bacangi yasin ya kita orang mabela manangaman ni masikolah isure baca yasin kira yasin na sa dinang kawak duriya baca kira yasin na sa diga wisangiya ya Allah. Itu luar biasa. Nyama pa yang kalinga Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Puang adampeung ka dosaku adampeung ka dosana tamatuaku jagai ngak tamatuaku rawaka ka tamatuaku pada toha bataina jagai ka watuku becu. Itu luar biasa. Makanya dia nafaja ya waperingarangi persoalan agama untuk anak tak, persoalan fadis sengang untuk anak tak, taruh kita siasi waramparang. Yang penting mega mau fadis sengang agama anak aja tak mareking ku agama aliangi akora kesing aliangi lifa kanja aliangi songkok kesing napake mengaji nanai alingi jilbak kanja aja na hidup itu lima ballo tu lima gaya napangkan anak nama senyawi mita Quran ma akuran mo panenina napake bonyok-bonyok songkok na mabolo mana ni birin na cokla mana ni birin yero na edene jok ka mangaji jok kami si jaguru patulis sehari-hari anggota anak songkok na nenena dena jok ka mangaji jok kami si jaguru madi asik kikena tomatuan na mapasikuah magari aliangnya kurang makasih-kasingnya yero pak balu bandike tirangi bandike guru na tasib iya yero pak balut tallo itatiranya tallo tasirata guru saro ki masih ko padis temen yero kasarang wali na tirangi wali guru na tasikilona contoh to nah yenero saba na tuma baraka na sabak yeko angka padis dengan agama angka rerengi pak kuih ai deje nawat dingu jama ye salah-salahnya jama-jamanya. Oh dia je nawat dingu pigo iya salah-salahnya jemaah-jemaah magi apa engkau yang agama peringat. Makanya tidak cukup dia na gennak nariko guru na mi bawang neke lesur bolana idi tamatonna apa ringaratoki ya kalau lelak diri tu kemas sempajan anak apa tamatonna dia na sempajan kamu apa tu anak mapakoro makanja sempajan lena tapi tamatonna dia na sempajan madari ini yang para ku anak-anak mama kenapa kita ada salat karena urusanmu nak ayas perlihatkan yang baik
pura diribimbing rigurunna, jangan pernah berhenti juga membimbing dia di rumah. Apa mula weri kadanna, fangkokanna, gauk-gauk malapina, sehingga inilah yang mengakibatkan keberkahan bisa turun di kampung kita. Ziyadatul khair, tak tambah di sini. Agak tahu siasa pamase, biasanya pamase tu 5 repe ki kupun. Makanya tu ketumas sempaja pak, yero tuli ifau, maka dana itu kaji puakku. Yakumak di bola ni yero, anta budallah ka'annaka tarau, fa illam takun tarau, fa innahu yaraka. Usong pe puakku, seakan-akan wite rikwero, ni kena rikode wule rati yero maka de wite, ni kayaki kak maka de ya ni tapuakku. Makanya itu. Tabe. Yeko angka tau mak galun, tanya galun na jama. Maga bate na jamay, nariko angkay funana makadek ko wirin na galunga daripada de gaga. Si sala bate na jamay. Maga na si sala, nasaba nariko angkay funana mitaki pasti matong-tong ki majama. Pak magi de amma na nauli ki pe majami galunga. Itu perumpamaan. Ia naripat di bola. Melo kak pakai singi ibadahku. Nasabah naita kak puakku. Makanya hudurul qalbi. Agi fahadir ifadhadir ria kita. Na awasi kak pungalatan. Makanya yiku mak di bola ni ro. Angka ni famasina puangi. Aga yasan. Tuli to marapina kupungalatan. De na to masasa-sasa. De na to si bicara-bicara rimondri. De na to si kala-kala siang. De na to si tunay-tunay magi. Na to marapi mana ni kupungalatan. Coba nyaman na. Ang kapalit tasala tasedi. Ang kapalit takalupa tasedi. Anan na ni kada sila sureng. De tutunay ti mati aja gungangi. Dito tunay tilimbang ahi bakange may nga kisila sureng arap pikipi makupung Allah Ta'ala maka namanya sanya pamasi semakin hari kita semakin dekat dengan Allah. Pak biasa potong katau pak siap bunga-bunga ngije maka disapo ini sehat-sehat kiji tuirita biasa tinggal kali Fini sehat-sehat je tuirita biasa di mape Bali famasena fungalatahan balun tentu apa mega tahu sehat nafakim tune-tune tahu kesehatan nafakim male hak na tahu kesehatan fini sogi kitu sapo fini mega je to gagata sapo nasa famasena fungalatahan balun tentu to apa mega tahu mega waramparana nafakim rendahkan kita waramparana ingarannya aga ya sepamasena pungalatala pineki seha pineki marapi kupun pineki sogi pinetoki marapi kupungalatala apapun itu yekutuli manang maningka ero ibadata maningka hubungan tak lori pungalatala idi nato ya masih rilibut mereka sini na tamatakul kay hadirin nah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariari ipitangi Nabi salah satu yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angka kuburu de nafaja tulitar angka kuburu de nafaja tuli masarah mak dareke mapadi. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, oh Jibril, aga ye mapasikuah tuli terima fadhi lilala. Maka dia malaikat Jibril, itulah al-baul. Ia naruh al-baul, ayat al-baul. Tahu defa nama tetik timena. Nafigok ni ibadah sempajang. Hati-hati
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Arogingang aresaken naruntuk Thomas sampajannya narikko lalai rilalan na sampajan ya sange lalai macapa termasuk itu agayasan al-baul taudefa na makasih tatik na temena na pakai niya rupakianna untuk beribadah kepada Allah. Makanya makade rilalan na ilmu fikih yaitu nareko toteme ya, terutama orang tuaku laki-laki tabe eko teme ki ajak tafoji teme tato tudaki magi salah satu dikarenakan eko teme tato ngitawi megala sama tukan lagi teme tudaki magi na yakitor teme tatongi pertama megala sama tukan laki, yang kedua natatiki ammi fakiangi waitemi na inapayan ripake beribadah. Itu jangan sampai. Makanya ini rilalan na ilmu fikih itu nareko totemi biasa tong kayasan najisi malinru. Biasa tengkaling yasannya najisi malinru. Ayasan najisi malinru. Yasannya najisi malinru cawe-cawe gana sanyogi. Biasa makadeki capu ni apa, tapi sisanya makadeki angkat tati. Makanya makadewi ilmu fikih iye koto matengah teme malabbi itu maseming napa makade. Ayah sama seming paganda ikatalu. Iye kopura ni maseming na samanna angka mo pamelok masu na anjur kaki untuk lupa barak masu ipima. Ya pun ada kotofura nama semeng pura ni lupa na tomakat dek nang komopah iya na roya salasa. Ye kolasa ni de nagagayasang makade mapakwe na sabak tanig di puelo ikolasa makutoy haru katantuan na pungan Ta'ala. Ini dijaga dengan baik. Makanya maka di ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Mau pai to angke si mata pacing ya lena. Anrenge pakanjaki peringaranna. Ia nama kanja na peringaranna. Na febole ni na laksanakan ni sampajanna. Maka nareko angka tahu gagal ri ape pacinna dena makanja ri ape pacinganna faringaranna tammat tuju sampajanna to tammat tuju. Maka itu penting pedingama ni tafa biasero ye koto matanga majene pakanjaki batina taratik tak majene. Saya biasa katakan masa urusan lino tomatongatongan magi nang keurusan akhirat acu tak acu tonga-tonga ki toma jene iges salimata usahakan makdam pilalanga kita puang tanah podo kasi anu makasi tuli nages salimaku sumangana toma talimomo puang tak dampeng kak dosana timuku komadari uballe padakur pada toma jurumata adam pikilalangati ipon talim manak cahaya di tapaku mamagi-magi barakat na jenne itu lima cahaya kak rilino latu akhir sininna watakali igesay rampiri lalang ati ritujunna agah yillawe risisina pungalata riwatut tak majen aja tosi matu mak jenne na tu macurita to angkat to matangangi mak jenne galu na bahas magani galungi urani masa pura ni mateko upamu nono mapufu adena makanja ilaginna belum tentu suku apalagi nareko taulale seperti itu. Hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan selanjutnya runtu inabita sallallahu alaihi wasallam tau matanang di namita furana matanang langsung nadupa tanat-tananna
matana langsung nadupa, matana langsung nadupa. Maka makutane Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, aga si yewe, aguruang aga si yewe, risisi na to matanang langsung nadupa, matanang langsung nadupa. Maka di Jibril, iya naro akali barakang, risisi na to malabo, mabasah, rilalang iya na furan lewe pungalatan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Na nigi makberiang idalekna, nigi masih dekanya gaganna, rilalang iya na puran we pungala ta'ala, majapu pasti isulay nga ngiri pungala ta'ala yero agaga nak beriang. Makanya magi na makanja yan rin na subali na balibolay budi biasa tu na pate kaki balibolata na subali mabolo ni duro na namanya mamopa yan rin ang kakene mato tau ale na mato na subali na ona manieli magi na majala na yan rin tanga sona padahal ang kataw ipatikang ale ribali bolana mabolo ni ruduro bali magi na makanja yan. Ternyata ye nang kaagaga ya sidekang terutama makanan, maka sebenarnya makanan itu didoakan oleh malaikat kapan dia masuk ke dalam tubuh, maka itulah yang menghasilkan enak dalam diri kita. Makanya itu ye kolalo celengangi koyolota atap palalo namode na siaga magi setiap mabereki matepaki rilalang iya na purane pungalatala, maka sebenarnya malaikat mendoakan kita itu. Makanya tanda tu megana yero mafutna tiga makanya 100 sebu sisa siulang daripada sisa rupiah asoso tapi siulang. Ternyata makanya si sebu nekia sosok magi nasaba angka kapasitas doa nariko to matapang nilo doang ki malikae ritujunna anu aga yakatai. Termasuk yeko to matapang salah satu adana guruta ajak lalo na lalo bawa timutta tapi adam peki maka de epuang malah saya tata epuang magi na pakui wijakku epuang magi na kue jama-jamaku baraka na sidakaku puang dela siaga puang tapi melo ka melo baraka risiseta lumuang nga jama-jamaku aling nga adisi-disingang mamagi-magi talumuang isinin na tutungku itu keberkahan ya. Makanya tafaris itu alita jangan pelit jadi orang ang katunga jitu tuwe namo kami ladana ditundule lepo kikirigal na pakutaisang nakabachi tanrute dong alina mi melo napadena melo kutawe ito na mangot masike ko pa awe. Saya berharap ini diterapkan kepada anak-anak kita. Ya anak bicu mapakwewe Pak Guri malabuh, Pak Guri mabesah. Kenapa? Nasabah kebiasaanlah yang akan merubah segalanya. Oleh karena itu saya berharap ibu bapak peringatan na Isra Mirajatta ya aswewi yawan niwi nasabari finik maningka itapata lori pungala ta'ala sampajang ia angkewe natarima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai fakburah sara ini nawa. Jadi itu Nabi tapa yeko matakoi yang fakburana dia nafadi di sesa yeko matakoki tapato makada matupi ya aku Nabi ta ina matakoce de fakburana sampanya tingerang ini si kanja-kanjana idi natoro sampajangi ajak neidi matoro sampajangi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta itu sampajangi puran ivan nasangki maka desikwe watuna ni pido di kukanja ina tama sampaja loro ni
ina tama sampajang asara ni magi makanya nareko idi natoro aja lalo na idi matoro tega na yasang idi matoro iya pa na sampajang loro koloy asara iya pa na sampajang asara koloy mga ribi napasisan na marilodoang sa akan-akal lumanan nilaw agad. Itu jangan sampai. Makanya ibu bapak maka dapat tasawufu na iya sampajang ri asori mondin na pungalatala mancaji watakali belaki matu ri akhirat alena matu belaki risilin na pakutan. Bayangkan rilino pak rilino asalang angkat belaki tay bati niya mapapinadi mapamula na belaki na saba waramparang na belaki na saba awatangan na belaki dengan apapun maringa seding alo nangangi magi apa angka belaki makotoni tumatu sampajangnya asori mondri mamudeli watakale belay to angke matinulu figaw. Makanya maka defata sufu duan ruakang sampaja subuh iya na tulisan na nyaway si batubo fatan rakang sampaja loro iya na to abak na kanang kiri yolo si ba imondri fatan rakang sampaja ngasara abak kelekan na 25 dua aje talun rakang sampaja mangaribi 2 goro inga si goro sumpah talu jumlahna patan rekang sampajang isa 2 mata 2 todo cili mak bentu watakale mak pangolo matu belaki ri asori mondrina pungalatana. Makanya kajian tasawuf yang lain mengatakan sampajange tingkalinya sampajange sitonganna ifa guru alima pali suku pungalatana. Maka dan nabita mutu qabala anta mutu pak guri alimu mate sebelum mate tongatong. Ternyata namo pala amatigangi ya gurito makin farallu yeko angka tahu denang kana guru mak golo na jokka mak golo pasti marisai papinadina yeko angka tahu denisa manasu denang kana tapa tiba-tiba manasu mangu jajiganna maka dia nabi tak mutu qabala anta mutu pak burungan nyalemu mate sebelum mate tonga-tonga termasuk amatigangi duan rupai batuan. Yang pertama asaraga nyawa si batubu mate tawe masarani nyawana si batubun. Tapi yang kedua ya senge tau mate ya naritu alisuan na ate luripun lele famasena. Makanya kutomas sempajang palicede we kalima lalan na sa sosiwannya ilati aleta mapali sukupun. Itu bayangkan pak. Jadi itu kutomas sempajang aja tak bonga-bonga Thomas sempajang ada tak cule-cule magi ilati ali mapali suku pungalatana palicede we kalima lalan na sosiwannya. Bayangkan nareko tuli ilati ale lisu ang kanang kamato na toliso tongatong de na mariging alisuangi apa magi aswan ni tuli ilati ali palisu ali kupungalatana. Makanya ibu bapak toma-toma lebih kung kay hadere iya nahi cede hikmah isra mi'ra wapal bakar risiseta megaw pasitongan na melo wapal tukang nekia kita dibatasi oleh waktu. Cuma kesimpulan na bicaraku yang pertama tabe biasa lalo kodo ciliku biasa letu kodo ciliku mudah-mudahan dito magako belawa fakara do mabela mega ni biasa gare nareko tudat-tudangi makira-kira dagi kong ka acara biasa masifat to curita jai padan nama to. Jangan jadi orang seperti itu. Yoliki makira daging dene yoliki mandre daging na sila surata. Tingkalinya icurita jana tawi ayuhibbu ahadukum ayya ma akhihi maitan fakrihtumu nigi rampe jana pada narfatau nanre daginna secara mentah tapi dia tidak sadari itu. Jadi ngamen ini ikuto siya dapu-dapungan mak dapuga ki nasabak decing masaratoki nasabak decing alamas sesei rogilat daki ikuto mak dapungan ternyata tomado sama pampangan dan degaga sifat talingagi. Itu jangan sampai. Yang kedua tak dampong kak maraja yenang ka mengacara yenang ka pigaw acara
maka kanja maka kesing narik kotame waktu sampajang apa ringerak kita di 2 tahun maka ditama ni waktu sampajang maka lalai lada irita mas sampajang ita wiri masigi angka matoki sibu ri anu naciala de pung Allah taala tingarannya iya panawat diki jok dari jama-jamata narik ko salah saipi sampajang fa idza qudiyatis shalah fil ard yakko pada furan ni mas sampajang tak bereni sapa daleta makuni roh ajok kagana ye nang kay jama na tamu waktu sampajang ni salai jolo jama-jamata na to mas sampajang salah saipi mas sampajang na to lesu si fe mari jama-jamata insyaallah yakko yule ni pak di bola yero insyaallah idi na tunafuji sampajang ni mamagi-magi idi mana kay hadire insyaallah padang kamana ki na masipung Allah taala to pada salama rilino salama ri akhirat tadang pengeka kamanang kawere kada kuta salah fangko ke kuta sitinaja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan tapi kita dibatasi oleh waktu pada toki malampe sugata pamagi-magi to pada runtu DC lino DC akhirat insyaallah hadallahu wa iyyakum majma'in wabillahi taufik was saada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.